Dore uburyo bumwe ushobora kwifashisha uvana dokima iri muri PDF ukayishyira muri Word. Urajya kuri Google bisanzwe usacinge wandikemo ngo I love PDF. Aha ngaha aka kantu kanditse gutya I love PDF. Nurangiza uze ukirika hano handitse I love PDF online PDF tools for PDF lovers. Iyo baguha ibintu bimeze gutya hanyuma ukaza aha ngaha handitse PDF to Word ukakirika, hanyuma bahita baguhereza ko ugiye gushyiraho gushaka icyo ushaka guhindura. Ubwo rero ukaza yenda kiri kuri desktop, yenda ukaza ugahitamo ahantu giherereye, wenda tuvuge yuko ari yenda ari iki ngiki wenda, ukakanda open. Urabona ko kihise gifunguka kimeze gutya, hanyuma ukaza hano ku ruhande handitse convert to Word ukahakirika. Aha ngaha bahise bakubwira yuko kubera yuko iki kintu gishaka guhindura muri Word ari ikintu wasikanye, uraza kwifashisha akantu kitwa OCR, ariko banaguha yuko wanakomeza utiri ukoresha OCR. Ukakirika aha ngaha hanyuma ugategereza. Iyo ushatse ukirika hano ukakidownloadinga, cyangwa se ugategereza ubwacyo kiri downloadinga. Ngiki ngiki cyo twakoreye hano kize kidownloadinga, then ukahakirika ukabona yuko ya dokima yawe ije noneho iri muri Word. Hanyuma ukaza ugakirika enable kugira ngo dokima yawe ubashe kuyikora noneho iri muri Word. Ikintu ugomba kumenya, iyo ari ikintu wasikanye ari dokima n'ubundi wari warasikanye, iyo bigeze muri Word icyo gihe noneho kiza kimeze nk'ifoto. Mu by'ukuri urabona ushobora kwandika ibindi bintu ushatse, ukandikaho ibindi bintu ushatse, ngombwa ngo kirihita gifata nk'ahari background, ariko kandi nanone gifata nk'ahari ifoto iri hari inyuma. Urabona uhakiritse, ugikiritse urabona uhita ubona za mpande z'ifoto. Ushatse wanakigabanya cyangwa se ukacyongera kikongera kikagira size yacyo yari iriho. Mu yandi magambo rero ni nkaho bihita bihinduka ifoto ariko iri muri Word. Ukabasha kuba wagikopiya. Nk'ubu ngubu ushatse kugikopi ukakijyana mu yindi dokima, wakirika hano nyine n'ubundi kuri ino foto ukabona zino mpande z'ifoto, uka right click then ugakopiya copy, ukagenda ugapestinga mu yindi dokima wifuza ucreating. Mu yindi dokima ukaza ugacreatinga iyindi dokima, hanyuma ngiki ukabona ko nacyo gishobora kuhita kijyaho ugakora iyindi dokima yacyo. Ngayo nguko rero ushaka gufata ikintu ukakivana muri Word, muri PDF ukakijyana muri Word, nuko nguko wabigenza. Murakoze.